kita musule laku siulu sumanasang sendek i siapa ranu ki si tamu lante atu ya teh la urangi itu diona kadang na puang matua apa dolo lata basa tu kadang na puang matua tu diangka lamai batu lata basa lamai pak pudian patang pulong karua angka misa saya lako sang pulong lima mai komita masambayang kape nombang ki dawa suruga kape nomban makuasa sia mak pakaboro pure sumanga tujuanah katuan misorong lako kami ya moto ada imokani tuo si turu pak pengayami tote mote opuang laki basa sia laki nanung kadami ambek mamase do suruga si solangkan ni lante atu ya teh lan sangang na puang ki puang Yesu ki masambayang amin kada na puang latarangi lante atu ya teh diona umpamatan na pena ulendu i channel YouTube EKB Bahasa Toraja dia lalamai pak pudian patang pulong karua angka misa saya la 05 nah iya tu lata bahasa lan atu ya teh latarangi sila tananung dia lalamai sang angka 15 na pua kumua manas satongan susi moto tu puang matua ia mau kapinom bantah tontong saya lakona ia mau mesolan landa laku mateta na dipakondi na kuah unnan nung mandalan kama masyan na puang matua unnan nung mandalan kama masyan na puang matua sulu kaborok lan puang Yesus Kristus ia ton nala urari sia lamorai untaloi to Mesir ia tu Julius Caesar ia mau misa topa dio tondok Roma ma akada na kuah vini vidi visi batonan na saemo kutiro mo sia inang lapatalo na apa ia tu kada susito tae anna pakule tu la umpo gaui la koto mai to tang morebang la urari to Israel sia la morebang untalo Yerusalem ondong pi anna pomangai napo tiramban ni sia napo pusak walin na to Israel belana iya to natamati kui tu Asyur tu Yerusalem pirang-pirang bulan masaina apa solong bokok kalenan tu to tahu iya to mai anna sule laku tondok na ya mo tu tondok Asyur apa iya tu katilendokan na Yerusalem dio mai walin na iya to baatu walin na iya mo tu Asyur tantu tanya kumua belana tembok na Yerusalem batu rinding tondok na Yerusalem tu malangka sia matoto sangadina belana penggauran matoto na puang matua siulu salanasang tu tontong di pakaboro lan puang Yesus Kristus pak basanta atu ya teh lan mai pak pudian patang pulong karua umpak pokadan itu petambana to maapudi lakon mintu tahun na puang ia mau tuto Israel di kuah natang tore ungkilalai tu mintu kama masian na puang matua dio mai limanna ualinna ya tu tahu ya to mai puramang kaduka mona olai tu buda kara-kara katuan magasa sia maringan apa tonton natiro sia na pirasai tu mintu penggauran pak tunduan na puang matua tu tang tore untundu itu tahu ia tomai ya ke na nanung mandalan nih batu ia ke na tangak mandalan tongan itu Israel tu mintu pak kaboro siapa tunduan na puang matua manasa kumua inang tae anna la kalupai tu tahun na tu tahu ia tomai tu mintu na penggauran kalian na puang matua lako bangsa ia toh apa napasan duka sia napak pakaintinan duka to makpudi kumua an napak pesanan duka itu to Israel tu yan to lako mintu bati sia sokna dikua anak ia to mai bati na tu duka tontong mak patongan lako puang matua sia unan nung mandalan ni tu mintu kama masianna puang matua lako kalena tahu ia to mai silu kaborok lan puang Yesus Kristus pekutana laku kita kumua umbara susi tulawan katuanta sia kapatonganan si misata
Ya anta tangga mandalang tongan ni tumintu lalan nakatuan tupuramu lendo bak tupuramu tak olai solanasang. Manasa kumua inang la tak akui sia tak katotongi ondong pi anta tiro maleso tongan ni. Tu kamasukanan na puang matua tu tontong urondong ki sia umpama totok ki lan ulolangan ni tu katuan ta. Ya mato mai mokomi anta tontong unan mandalan tongan ni tu kama masian na puang matua lako kale si misata. Anta tontong matotok tuo mak patongan lako puang sia birisan umpak pesanan ni lako mintu bati siosota. Amin. Tama sambayang. Resumangat tu kadang mi puang mi parampu lako kami. Ditambahkan solanasang o puang la tontong umpak pesanan ni tu diona kama masian mi sia kama totoran mi kama kuasan mi lako mintu tau senga sia lako mintu batiki pamatotok mokan o puang umpo gau itu yan nato lan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampoin neto tu kadang na puang matua tarangi lante atu yate ulendui umpama tan na pena lan channel YKB bahasa Toraja. Kure semangat wa matua tontong umpasidia pun kamarampasana.